Šta je to zemljište? Koji tipovi zemljišta postoje? Zašto je važno da znamo sastav zemljišta? Odgovore na ova i još neka druga pitanja vezana za plodnost zemljišta dobili smo od učenika osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Mitrovice i Jelene Popović iz Poljoprivredne stručne službe Sremske Mitrovice. Dobar dan! Zdravo drugari, ja sam Jelena Popović, diplomirani hemičar i radim u laboratoriji za ispitivanje zemljišta u Poljoprivrednoj stručnoj službi Sremska Mitrovica. Pored ispitivanja zemljišta mi se bavimo i drugim poslovima, ispitivanjem kvaliteta semena, biljnom proizvodnjom, savjetodavnim poslovima, izdavanjem fitosertifikata za izvoz i tako dalje, mnogim drugim aktivnostima. I ovo je organizacija koja postoji dugi niz godina, znači od 1948. Naravno, prošla je kroz različite organizacione šeme, ali kao što sam već rekla, danas se zove Poljoprivredna stručna služba i ove godine smo slavili i 75 godina postojanja. Eto, ja sam čula da vi imate neka pitanja za mene, pa možete da ih postavite. Šta je zemljište? Zemljište je jedno od najvažnijih prirodnih resursa, kako ste vi to već i učili, koje je za nas neprocenjivo zato što se u njemu proizvodi hrana, ali isto tako s druge strane je i ograničeno i uništivo dobro. Tako da mi moramo da vodimo računa, odnosno da održimo taj kvalitet zemljišta da bismo mogli u budućnosti da ga upotrebljavamo. Mi znamo da je ova naša teritorija Srema, recimo, prema svojim prirodnim potencijalima jako pogodna za ratarsku, povrtarsku i voćarsku proizvodnju. I zato, kao što sam već rekla, moramo voditi računa da održimo naše zemljište kako bismo i u budućnosti mogli da proizvodimo zdravstveno ispravnu hranu. Isto tako, možemo reći da smo mi, znači čovek i klimatski uslovi, najznačajniji faktori koji utiču na kvalitet zemljišta i očuvanje životne okoline. Zemljište je prirodna tvorevina koju treba da očuvamo i da obogatimo unošenjem mineralnih đubriva i pravilnom obradom sačuvamo i tako poboljšavamo njegov vodno, vazdušni i toplotni režim. Zašto je važno da znamo sastav zemljišta? Pa jako je važno da znamo sastav zemljišta zato što stalno upotrebljavamo zemljište i u toku te upotrebe zemljišta dolazi do njegove degradacije. Tako da sa jedne strane, znači imamo zemljišta koje su jako iscrpljena hranljivim materijama i one ne mogu, na primjer, da podrže biljku u njenom razvoju, a opet s druge strane imamo zemljišta koja imaju visoke koncentracije tih hranljivih materija i na taj način se stvara neka toksična okolina za biljku, ali nije samo za biljku, znači, nego i za životinje i za životnu sredinu uopšte. Znači, može doći do zagađenja podzemnih, površinskih voda, vazduha, zemljišta i na kraju, ako dugoročno gledamo, može dovesti i do klimatskih promena. Zato je jako važno da znamo sastav zemljišta kako bismo mogli da unesemo tačno onu količinu đubriva koja je potrebna biljci, znači ni manje ni više, jer kao što smo rekli, ako unesemo više, zagađujemo okolinu i stvaramo negativnu okolinu za samu biljku, a opet ako nemamo dovoljno hranljivih materija, ta biljka ne može da ostvari svoj pun potencijal. Koji su tipovi zemljišta? Zbog velike raznovrsnosti zemljišta, znači moralo je doći do njegove klasifikacije. Klasifikacija zemljišta se vršila u različite svrhe, to su naučne, tehničke, ekonomske. I pojedini tipovi zemljišta su se razvili u stvari zbog klimatskih prilika i te primarne produktivnosti zemljišta. Na teritoriji Srema imamo različite tipove zemljišta i tipove i podtipove zemljišta, ali neke od osnovnih i onih koji se najčešće javljaju su černozem sa svojim mnogim podtipovima, recimo livatska crnica, ritska crnica, pseudoglej, aluvijum, gajnjača i tako dalje. Najkvalitetniji tip zemljišta je najpogodniji za uzgoj svih biljnih vrsta, znači kako i ratarskih, i povrtarskih, i voćarskih, i upravo černozem.
i najčešće se javljaju oblici karbonatnog, beskarbonatnog černozema, ali on je jako dobar tip zemljišta u smislu mehaničkih odlika. Isto tako i sa svojim tim parametrima koje mi zapravo određujemo ovde u laboratoriji je vrlo pogodan, kako sam rekla, za gajenje svih biljnih vrsta. Čime se bave laboratorija? Primarna delatnost je laboratorija, znači ispitivanje zemljišta, odnosno kvaliteta zemljišta, određivanjem osnovnih parametara plodnosti zemljišta. Laboratorija je akreditovana za te vrste ispitivanja, znači prema referentnom standardu, i mi se bavimo, znači, ispitivanjem zemljišta sa teritorija opština, naravno Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Šid i Pećinci. Šta je kontrola kvaliteta plodnosti zemljišta? Zemljište predstavlja osnovu poljoprivredne proizvodnje, zato je to dužnost svih nas, znači da očuvamo naše zemljište, posebno poljoprivrednih proizvođača, i poznavanje upravo tih osnovnih parametara plodnosti zemljišta i promena osobina i sastava zemljišta u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji nam omogućava kontrola plodnosti zemljišta. To su u stvari hemijska i fizička ispitivanja koja se vrše za svaku parcelu i znači tu se određuju i kontrolišu upravo ti parametri. I ti rezultati koje mi na kraju dobijemo nam predstavljaju naučnu osnovu za racionalnu upotrebu mineralnih đubriva, za dobijanje kvalitetnih i visokih prinosa, za očuvanje životne sredine i naravno, što je svakom poljoprivredniku na kraju značajno, za uštedu novčanih sredstava. Koje parametre ispitujete? Pa kao što smo već rekli, znači to su hemijska i fizička ispitivanja i za svaku parcelu određujemo, znači pH vrednost zemljišta, sadržaj kalcijum karbonata, sadržaj humusa, ukupnog azota, lako pristupačnog fosfora, kalijuma i sadržaj vlage. To su ti osnovni parametri zemljišta, ali vršimo i još ispitivanja na sadržaj mineralnog azota, odnosno nitratnog azota u određenom periodu godine. I ta ispitivanja su nam takođe jako značajna, zato što je azot lako pokretljiv element i on može da putuje znači, u dublje slojeve zemljišta i zato moramo jako voditi računa koje količine azota unosimo u zemljište i to naravno radimo tako što vršimo analize, pa na osnovu analiza određujemo količinu azotnih mineralnih đubriva koje ćemo uneti, zato što ukoliko taj azot prodre u dublje slojeve zemljišta, može da zagadi recimo podzemne vode. Šta se radi sa rezultatima ispitivanja zemljišta? Pa kada smo mi sve lepo uradili naša ispitivanja i dobili smo određene rezultate, jel tako, na osnovu njih određujemo količinu đubriva koju ćemo primeniti i formulaciju, određenu formulaciju đubriva. Naravno, način i vreme primene đubriva je isto važno za svaku parcelu, posebno i prema biljnoj vrsti koja se gaji. Takođe, možemo da ustanovimo neke mere popravke nepovoljnih osobina zemljišta kako bi on dostiglo svoju maksimalnu proizvodnu sposobnost. Isto tako možemo izvršiti edukaciju naših proizvođača, ali ono što je nama najvažnije, znači da vršimo đubrenje isključivo na osnovu analiza. Znači, tako možemo reći da su ova kontrola plodnosti zemljišta, znači o kojoj smo pričali, pravilno uzimanje uzoraka i racionalna upotreba đubriva, značajni, odnosno najznačajniji za održavanje kvaliteta zemljišta i za očuvanje životne sredine uopšte. Svaki poljoprivredni proizvođač ima mogućnost, znači, da dođe u našu organizaciju i da izvrši analizu zemljišta, znači može stupiti u kontakt sa bilo kim od nas ovde iz laboratorije ili isto tako sa našim savetodavcima koji idu po našem terenu i obaveštavaju proizvođače o tome da mogu da izvrše analizu zemljišta. Znači, zbog svega ovoga što smo spominjali, smo zaključili da je jako važno da se izvrši analiza zemljišta, znači zbog samog zemljišta i očuvanja zemljišta uopšte, ali i zbog samih poljoprivrednih proizvođača. Naravno, svako može individualno doći, isto tako i firme i različite organizacije na isti način mogu da izvrše analize kada god žele.
Evo da vam pokažem, taman ovako izgleda uzorak zemljišta. Kad nam proizvođači donesu zemljišta, tu bude otprilike kilogram zemljišta i onda mi to zemljište širimo, ono se suši, mi ga posle toga sameljemo i otprilike izgleda ovako. Takve uzorke mi merimo prvo na našim vagama, određujemo količinu koja nam je potrebna i onda radimo kasnije ispitivanje. Ovo su nam posudice za karbonate. Tako. Znači sad ćemo u njih da izmerimo uzorak zemljišta. Ovako sipamo malo, znači do 1 grama, pošto merimo 1 gram zemljišta. Ovo su pipete, znači s njima dodajemo određenu zapreminu nekog rastvora koji nam je potreban za analizu. Pošto ste vi tako bili vredni, lepo ste izmerili ove uzorke. Ovo se zove Scheiblerov kalcimetar i on nam služi za određivanje sadržaja karbonata. Sad ćemo uzeti naš uzorak i povezat ćemo ga ovde sa ovom cevčicom. Princip ovog određivanja je u stvari, znači mi imamo karbonate u zemljištu, a kada na te karbonate dodamo kiselinu, znači izdvaja nam se ugljen dioksid. Ugljen dioksid je gas i kako se izdvoji taj gas, on ovako će nama, sad ćete vidjeti, potiskuje nivo tečnosti i na osnovu toga šta smo mi dobili, mi određujemo sadržaj karbonata u zemljištu. Naravno, što nam se više spusti nivo tečnosti, to znači da imamo više karbonata u zemljištu, a imamo opet i ona zemljišta koja nemaju karbonata, pa tu nemamo skoro nikakvu reakciju i takva zemljišta su nam kisela zemljišta, a znači ova zemljišta koja imaju karbonata su karbonatna zemljišta. I generalno ta zemljišta su kvalitetnija od onih kiselih zemljišta. Sad možete već sami da vidite, jel tako, po boji rastvora, gde imamo više fosfora, šta mislite? U ovom tamnijem i to mnogo više nego ovde. Ova količina nam je neka onako dobra, ja sad to već znam po boji, je onako neka optimalna količina koju mi negde želimo da vidimo u našim zemljištima, a ovo je već visok sadržaj fosfora i to baš nije poželjno. A ovo se zove, sad ćete ja naučiti, to se zove normalni sud. U njemu određujemo tačnu zapreminu nekog rastvora. Ovo su normalni sudovi od 50 ml. Na primjer, imamo ih različitih zapremina. Jel tako, učili ste zapreminu? Učili ste? Znači imamo različitih zapremina, ovo je 50, imate od 100, 200, 250, 500, 1000, 2 litre i tako dalje. Vidite sad, ovo se zove kalibraciona kriva. I mi sad kad očitavamo naš rastvor na osnovu te kalibracione krive, oni nam odmah izbacuju koncentraciju fosfora u zemljištu. I to nam je jedan od najznačajnijih podataka, fosfor i kalijum, zato što su fosfor i kalijum elementi koji su jedni od najznačajnijih za rast i razvoj biljke. Šta kaže? Koliko imamo fosfora? Ko vidi? 20,9. Tako je, bravo.